Ka kenhun kinong tray master role hapok ka syatri jong ka All Meghalaya Master Role Progressive Workers Union lengba ka JSC ka bakila dab bantau kila penlong e jinglang pajba manaka syitrik uno opera arjar arhunreu hapok ka hall jong ka Mikofet Nongstoin West Kasil District. Hak tegesngi baro kinong tray master role kibana ki district baper jong ka jala Meghalaya kentup nadu kibana rilom garu Khasi Hills bat riboy kila wan banya shimta hak te gejing kendu ulang banya peleu jengmut hawai day bat ki matre kam jong ka kenhun bat ki katu kan ne ki jing dawa ka baka kenhun kalabu hak mat jong ka sarkar jila Meghalaya la ong shushu ba ka ne ka jing elang ka dai shibenta kum ka jing let pen sngotu iki mat jing dawa jong ka kenhun syaki dekhot jong ka kenhun shaman la ki district hak te gejing elang pajba lai don lang ru ka kong dayuwan pi yakai Chairman ketika JSC bat kiwei kentup yuba Hubert Kharbani kum ulam prang President ke All Meghalaya Master Role Progressive Workers Union uba John Kennedy lengkoi bat kiwei Pelongi kini kaji melang di Hapo West Kasil District na kebenaran JSC Joint Action Committee kebeni lapor menhapo tu apa atrik na marba KJE jongi hak tu kesi kila penpau na COVID BDA kita terkait ekstra di mentang kesi pelongi kini dijumlah na marba ka benta kaban penki kebenta kaban pensmoko yakni kunki masjid abaro jalan namarba hagajing panjang ni nakasota lalu ya kan hagajing don kam ni nakasota ban kam dia kahok jong ni ha ban lai abaro di district ban pensmoko ya ki masjid ba ini kede hagajing don kam jong ni ba hakano ko kam nang da kinshai ba kano kai ke JSC kan keren kai ke JSC kala ai kami ngorong sarkar ti masrul barok di distrik idai ban snowku ya kini ke ba ke JSC kala ya keren ti kini mentah kesni ni la misai hane hawas Kasil District na kabenta itu dibangi la ai kami berundang dengan begitu ka aku teri November arja aku ya di Florid VDA kita Shongkat PPF RCW terter punta di hangni ha West Kasil District ni kermen ba benta kesini ni sedang ya kini keji pensyai habarok ke district si benta kum keji ki na ke benta kini keji pan ke jongi di kini kedai keji sedang ke jongi keji gelang next part min yo keji gelang happy bay district nang bansyai ki masrul barok ki jala ha ki bedon department repair jong sarkar dai tang ka jing sedang kaban pensyai halo kini jing ki jeli ke karai ngin shim hadu bandadep ki district barok wei ga kawai kabenengkong kadai Florid kabadai ban efek nado shitrik Oktober 2023 ke sarkar ka ai ni nado shitrik January 2025 Jadi, baca VDA, keba peserta ke orang bahagian tidor marba mardi ikam laksu dan ai VDA, ha uni Oktober Street 2025 di rata semia kata kadai keba kapung sampai mat, keba ni dan kami kum kinau traveler ha peserta.